Visiem sveiki! Šodien mēs apstīsimies Latvijas aizsardzības plānu pret dronu ielidošanu un cik tas aptuveni varētu izmaksāt. Tātad daudzi blogeri runā par kaut kādiem 5 miljardiem eiro, jā. Viņi ņem vērā tās saucamās Patriot raķetes, tūlīt mēs apskatīsimies, kādas viņas mums ir, jā. Tas ir, Ukrainā viņas tiek izmantotas, bet viņu lielākoties tās raķetes ir vajadzīgas, lai Patriot, jā, lai viņas notriektu, šeit viņa ir ļoti labi redzama, Ukrainai tiek nosūtītas balistiskās raķetes, lai notriektu. Bet priekš droniem Ukraiņi izmanto lielisku taktiku jau pašā kara sākumā, tā saucamās pārvietojamās vienības. Un to mēs apstīsimies, kā tas viss notiek. Es patulkošu ukraiņu valodas uz latviešu, jo es tomēr drusku ukraiņu valodu zinu. Tā, šeit ir pārvietojama Ukraiņu mobilā brigāde. Покласимось, ко пуйші стаста. 4 вогневих мобільні групи, які виїжджають на сутки, заступають на чергування. Анатолій, він є... Tā, viņiem ir 4 brigādes, kuras ik pēc, uz diennakti iet dežūrā un kontrolē gaisa telpu. Командиром вогневої мобільної групи. Tā, šeit tas ir ložmetējs, jā, pārvietojamais uz, tas ir, kā viņa saucas, tā mašīna. Padomu Savienībā viņu ražoja. Групи. Валентин є кулеметником. В Анатолія вже на рахунку є шахеди збиті, і гербери збиті є. Viņš ir noteicis gan šehedus, gan gerberas. Tā saucamās šahedi, tas ir mopēda tipa droni, kas darbojas. Ви до початку повномасштабного ви служили в лавах Збройних сил? Я був бізнесменом, займаюся ремонтом автомобілів. Šis vīrs bija uzņēmējs un viņš nodarbojās ar remontu automobīļu un pieteicās brīvprātīgajos aizsargāt Ukrainas gaisa telpu. На СТО-2. А ще до того раніше я був механіком збірної України по кольцевим гонкам. Нічого собі. Повсів мене хлопці за 60 років, вибачте. Я хотів спитати, Tā, visi viņam puiši, хлопці, ir pāri 60. бо на 20-річні хлопчики, і певно, що... Tā, šeit tas mums vairāk interesē tas pārvietojamais mobilais punkts. Хтось каже, слухайте, може час вже там відпочивати, а ви кинули все і пішли захищати країну. Мені завтра буде 66 років. 3 внуків, 2 дітей. Tā, man būs 63 gadi, 3 mazbērni. Внуки знають, що ви робите? Так. У мене внучки 6 років, вона... Mazmeitai 6 gadi. Де б не йшла, там підходить до всіх і першим ділом каже, а мій дідусь збиває шахеди. І все, одразу майданчик її, все, вона може більше нічого не казати. Вона Tā viņa мене mazmeita. дуже патріотична. Привіт величезний передаємо. В тебе класний дідусь. Пане Анатолію, а ви чим займалися до повномасштабного? Я вже Ar ko jūs nodarbojaties pirms kara? пенсіонер. Я служив в Афганістані і там отримав Dienēju Afganistānā un tur поранення, отримав контузію, і я на групі. bija kontuzēts un saņēma grupu. Un kāds drosmīgs vīrs, jā, viņš ar to ložmetēju triec tos dronus Krievijas nost. Являюсь інвалід другої групи. Але треба допомагати країні, і ми безкоштовно Galvenais uzdevums ir palīdzēt Ukrainai. Rekur, tas ir leģendārais ložmetējs, tas kaut kāda 1928. gada diska, jā, ložmetējs. Viņš ar to diska ložmetēju arī iznīcināja tos Krievijas dronus. в добровольних початках тут працюємо. А хто як не ми? А чим ви, якщо не секрет, вам Lieliski viņš teica, kas, ja ne mēs? займалися до повномасштабного? Начальником був цеху ремонтного підрозділу. І зараз взяли до рук зброю. Так, хотів зразу. Pirms kara bija rūpnīcas ceha vadītājs. Але не було потреби тоді. Сказали, що по віку ти поки не потрібний, а зараз пригодився.
Це великий приклад, і я дуже радий, що ми можемо показати вас, справжніх патріотів, якими точно пишаються і діти, і онуки, і вся Україна має знати, як виглядають справжні герої. Ні, ви знаєте, Nu, puiši stāsta, kad parādīt visai Ukrainai, kādi varoņi puiši un kā viņi aizsargā savu dzimteni. дуже було важко в перший день війни, коли ти не знаєш, де себе примінити, що робити. Але перше, що ми почали, то це викопали окопи навколо Черкас. І на третій день ми вже взяли мисливську зброю до рук і стали в ті окопи, тому що ми чули звуки бою. Nu, tātad viņi pašā kara sākumā gāja aizstāvēt Ukrainu. Борисполя вже чути було сюди. Тому хлопці всі, Борисполь. буквально всі стали до зброї. Я хлопців питаю, ви ж розумієте, піде колона танкова чи що, ми їм нічого не зробимо. Але якщо буде йти там, наприклад, якийсь взвод з супроводу, то ми їм бій дамо. І хлопці розуміли, що можуть загинути. Ми прийшли сюди захищати. Ми ж не Mēs atnācām šeit aizstāvēt. Nu, mēs paskatīsimies taisni to pašu pārvietojumu mobīlo brigādi, kā viņi viņu uzstāda. Patīsim drusku uz priekšu. через кожні 2-3 хвилини. Так як це було з Києвом, так як це було з Кривим Рогом. Хлопці, а ви місцеві, ви з Черкас? Так. А як змінився? Tā, puiši no Čerkaciem. Tā, nu, re, kur viņi nolikuši to pārvietojumu mobīlo. Тому ми і закликаємо підтримувати надалі Збройні Сили України і не робити вигляд, що війни немає. Якщо в вашому місті не кожен день падають шахеди, а не падають вони завдяки роботі нашого ППО. Дякую за вашу службу. Ще раз хотів подякувати. Paldies jums par jūsu dienestu. Прошу. Дякую велике. Дякую. Дякую вам. Дякую. Дякую. Дякую, що познайомили. Ви зараз їдете вже працювати? Так. Можна з вами трішки подивитися? Можна, да, будь ласка. Nu, tagad puiši brauc, parādīs, kā viņi uzstāda mobīlo brigādi, re, kur ir tas Uaziks. І так я розумію. Да, автомобіль виставляється по сектору стрільби. Ага. Automobīls uzstādās pēc sektora, uz kuru sektoru jāšauj. Залежить від координат. Зараз у нас немає тривоги, але от що відбувається, коли є тривога? Спеціально, ми, бачите, хлопці Tātad погодились нам показати. notiek trauksme, un viņi puiši brauc. Tad viņi saliek tās ķepas, kā krāniem tādas vieglas. Ja. Дати, як відбувається підготовка. Автомобіль, бачите, як фіксується, да, щоб Да, щоб його не розхитувало. поки ми їхали, да? Хлопці розповідали. Saliek tās kājas, lai viņi nešūpotu, jo ložmetējiem diezgan liela atdeve ir trieciens, kā viņi šauj. Що, по суті, хлопці добровольцям, вони юридично, да? Tā puiši ir brīvprātīgie. Це дуже такий дивний статус насправді. Так, складне питання. Ми не являємося юридичною особою. Tā, puiši vāc ziedojumus šeit, viņi, lai viņiem pietiktu tur iekārtas. Viņiem vajag arī mainīt, jā. І ще по ньому відстрілятися. До бою готові. Ми можемо піднятися, подивитися ближче, Да, да? Так, будь ласка. Дякую. Можна торкнутися? Ну, я не буду нічого нажимати, обіцяю. Nu, puisis tagad stāstīs, kā tas viss notiek, jā. Nu, šeit ir optiskais temeklis ar nakts redzamību. Порівняю просто з тим, що з тренажером. Ну, він плавненько, да, ходить? За Да, рахунок. тут фіксація, трошки. Ļoti svarīgi, ka viņš ļoti viegli kustās, jā, un ir viegli vadāms. Un šeit arī uz pleciem tā atbalsts, lai labāk notēmētu. Viņš ļoti labi parādīja. Два стволи для того, щоб було більше шансів вразити. Так, звичайно. Ага, ну так важке. Nu, uz pleciem liekas, jā, lai būtu ļoti ērti kustēties, jā, un notriekt tos dronus. Так, коли на плечі лягло, то Ага, ось так от, да, і так ви цілитесь. Да, якщо показати роботу, Tā, vīrs tagad rādīs, kuram pāri 60 gadiem, kā ar to jāstrādā. Tas būs vienkārši superīgi, cik viņš ātri kustās. дивіться, якщо йде шахет, смотри як. Якщо він йде дуже високо, працюємо так. Бачите? Ого, отак працюємо. Анатолій, ну ви різкий такий, я не очікував від вас. це 60+. Ми можемо зараз показати, як працює лазерний ліхтар. Да, бачу, це лазер, да, лазерний. Tā lāzera tagad, lāzera tas tālskat, prožektors, jā. Jā, prožektors. І прожектор. Це, до речі, розробка Черкас. А це допомога наших побратимів для більш
tā lāzera tam prožektoram tauta saziedoja naudu. Точного виявлення Rekords arī vīrs gados varētu pateikt, nu, arī kaut kur pāri 65 varētu būt, varbūt, nu, pie 60 rekords lāzera mērītā, nu, tas prožektors, ne mērītājs, bet prožektors. противника для більш дальнього виявлення противника. Dienā tā viņš, naktī viņš ideāli rāda. Хлопці, ну що можу сказати? Дякую. З такими людьми Черкащина під захистом. Я не знаю, Ar tādiem vīriem Čerkasu puse būs drošībā. що кажуть нашим ППОшникам. Кажуть, певно, що спокійної ночі, да? Кажуть, у нас скучної ночі. Давайте, давай. Tā, nu, lai nebūtu skumja nakts, lai būtu jautra nakts. Tā, nu, tādas iespējas ir, jā, un Ukraiņi ļoti veiksmīgi izmanto tos pārvietojumās grupas. Pastīsimies vēl pāris video. Tā, šeit notiks drona notriekšana, šahed drona. Hop, super, paskatieties, cik feini. Nu, un reku puisis arī, jā, tas izskatās tāds jaunāks, jā. Viņa kustības ļoti ātras, ļoti precīzi, viņi notriec, vēlreiz paskatīsimies. Есть попадание! Tā, paskatīsimies, cik izmaksātu Latvijas aizsardzības budžetam. Mēs ņēmām pa minimumu, tas ne pa minimumu, minimums bija, tas ir ideāli, bija 150, jā, tādas mobilās brigādes. Mēs paņemām 300. Un tātad tas ir 41 miljonus, paklausīsimies, kā tas viss kopā sanāk, jā, cik aptuveni. Tātad skatāmies, jā. Tātad visa austrumu robeža, tas ir 300 mobilās brigādes, un pilnībā nodrošina, lai, nu, praktiski, nu, iespējams, ka viņi tur ļoti, ļoti daudz lidos, jā, protams, ka kāds ielidos, bet lielākā daļa tiks notriekti. Un tas ir ļoti lielisks rezultāts, kas notiek arī Ukrainā, jā, kā Ukrainas cīnītāji notriec dronus. Lai izveidot necaurējumu aizsardzības mūri uz austrumu robežas, kuras garums ir 283 km, mums ir jāizveido grupējums no 300 mobilo ugunsgrupu. Vienas pilnībā aprīkotas vienības izmaksas ir 42 500 eiro. Šajā summā ietilpst sagatavots apvidus auto jeb pikaps 11 000 eiro, lielkalibra ložmetējs 18 500, atklāšanas sistēma, kas ietver mazo radaru un akustiskos sensorus 4600 N, termovizors nakts kaujas apstākļiem 3700, jaudīgs prožektors un sakaru ierīces vēl 4700 eiro. Projekta kopējais budžets 300 automašīnu ir 12 750 000 eiro. Salīdzinājumam, šī summa ir tikai 10. daļa no viena moderna pretgaisa aizsardzības raķešu kompleksa izmaksām. Tajā pašā laikā 300 mobilo grupu izveidoja īpaši blīvu vairogu, kur uz katru robežas kilometru tiek norīkota viena kaujas vienība. Ekonomiskā efektivitāte ir acīm redzama. Ja viena pretgaisa raķete maksā no 50 000 eiro, tad viena drona notriekšana ar ložmetēju valstī izmaksā tikai aptuveni 460 eiro par iztērēto munīciju. Tas ir racionālākais risinājums gaisa telpas aizsardzībai mūsdienu apstākļos. Īs kopsavilkums cipariem. Viena auto cena eiro 42 500, kopā par 300 auto eiro 12 750 000. Viena drona notriekšanas izmaksas tilde eiro 460. Blīvums viens automašīnu uz katriem 950 robežas metriem. Pastīsimies, kā Ukraiņu puiši iznīcina dronus, jā? Tā, tagad daudz bildes. Tas ir ziemā, viņi izmanto arī, jā, redziet, optiskais tēmeklis viņiem ir, jā. Šeit arī ziemā viņi darbojās. Tas jau ir pavasarī.
Nu, iedomājieties, cik ātri brauc, teiksim, apvidus automobīļus. Nu, teiksim, tāda automobīļa ātrums nav ierobežots. Nu, cik atļauj 100 km/h, 150 bāku gunis tiek uzliktas, jā, un viņš var virzīties ļoti, ļoti ātri, mobīli pārvietoties. Un te arī puiši izmanto ložmetēju. Tā, nu, šeit izmanto, vai tas ir prožektors, vai tas ir lāzera prožektors, nu, viņi jau, teiksim, tur naktī. Tas ir rītausma. Ļoti vienkārši uzstādās, jā. Šeit var redzēt. Platforma pieskrūvē pie grīdas un darbojas vīri. Un šeit jau ir ar planšetu, jā. Redziet, planšets. Tātad viņš uzreiz jau redz, kur atrodas viņam ir optiskais tēmeklis, jā, un uz planšeta viņam parāda, teiksim, no radara, kur viņš virzās, jā, tā kā, precizitāte ir ļoti laba, jā. Tā, skatīsimies tālāk. Nu, te ir tā mūsu Rēzeknes naftas bāze, kuru to 1, 2 vai 3 tur bija, jā, aizdegušies. Nu, tur, protams, naftas produktu nebija, ne dīzeļdegvielas, nekas. Tā, tas mums ir mūsējiem pārskats. Es tā sapratu, ka tas bija kaut kur Latgalē. Nu, mūsu mašīnas, džipi. Tā, atradu vienu interesantu video. Redziet, tas ir ložmetējs. Otrā pasaules kara, un tas ir Pirmā pasaules kara ložmetējs, tas saucamais Maksimka. Un, protams, kas skatījās filmu, zina, kas ir Maksimka. 2 ložmetēji, jā, ko izmantoja arī Otrā pasaules kara laikā, Pirmā pasaules kara laikā. Atradīšu bildi, то не ielikšu. Бійці Збройних сил України з 2 старих спарених кулеметів «Максим» збивають в небі над Україною російський шахет. Nu, viņš stāsta 2 ukraiņu cīnītāji ar veco ložmetēju Maksimka notriec Krievijas šahet dronu. Україною російський шахет. Бійці Redziet, jā, ar senā tipa ložmetēju, nu, viņam, protams, tur ātrums, nu, plus mīnus, un to mēs redzēsim, jā. Pievērsiet uzmanību augšā, redziet, ot šeit. Tā kā viņi notrieca dronu. Nu, šahedu, redziet, бійці deg Збройних augšā. сил України з 2 Pat ar tāda tipa ložmetējiem, jā, kur ir ļoti seni, var notriekt arī dronus. 2 gabali. Nu, izmantojot, protams, mūsdienīgos ložmetējus tur. Tas būs daudz vienkāršāk. Es tā saprotu, ka puišiem laikam arī nav viņi uz redzi, jā, viņus ieraudzīja to dronu un triec nost. Tā rekur leģendārais ložmetējs Maksim, jā, un ukraiņu cīnītājs rekur izmanto dronu notriekšanai. Tā kā, varat iedomāties, ja viņš bija, laikam, ražos 1910. gadā vai pat bija šī ātrāk. Nu, būtībā viņam sanāk kaut kādi 130 gadu. Tā ir ūdens dzesēšana. Un ar tādu ložmetēju ukraiņiem veiksmīgi viņi notriec Krievu dronus. Sakiet, ko jūs par to visu domājat, jā? Kādas jums ir versijas? Latvijai vajadzētu nodarboties ar mobīlo brigāžu formēšanu, jā? Ap 300, varbūt pat vairāk. Ja, teiksim, 300, tas ir ļoti veiksmīgi. Tad, piemēram, ja mēs ņemam kādu 350 vai 400, tas būs ļoti veiksmīgi. Un nekādi droni būtībā viņi neielidos. Un šeit arī ir viena no tāda tipa, tas ir gan tāds nopietnāks mobilais. Izsakiet savas domas
Latvija organizē tā saucamās mobilās vienības un veiksmīgi notriekt dronus, kas ielido Latvijas teritorijā. Mēs paņēmām kā tādu vēsturisku, arī Ukrainā arī tika izmantoti šie ložmetēji senie, ja, kuri tur ļoti seni. Visiem paldies, ka skatījāties. Izsakiet savu viedokli, kā Latvijai vajag aizsargāt savu gaisa telpu. Un vai tiešām mums derētu ņemt vērā Ukrainas lielisko piemēru, un tas ir ļoti lēti, kā mēs dzirdējām, ja?